komentar današnje generalke pred odhodom na svetovno prvenstvo? Kaj ne rečem, slab začetek, dober konec. Začeli smo res katastrofalno. Mlako v obrambe, zgrešili, mislim, da 5-6 čistih strelov na gol. Totalno neborbeno, kot da smo prišli na igrišče, pa bo se samo od sebe zmagalo. Kasneje smo se pobrali, nadoknadili zaostanek 5 golov, pokazali neki karakter, konec koncev tudi to veseli. Potem mislim, da je bila igra kar na borbenem nivoju, oziroma smo bili zelo agresivni. Tudi v napade smo malo boljše zgledali, kaj ne rečem. Mogoče en opomin pred tekmo za Tunizijo, ki je vsekakor dobrodošel. No, prav to sem želel reči, da mogoče pa prav dobrodošli tistih slabih, katastrofalnih prvih 15 minut, 9 prejetih zadetkov. V nadaljevanju pa smo videli tudi, da ekipa zna zelo dobro reagirati na velik zaostanek in pa tudi zelo dobra igra v obrambi 5-1. Ja, letos smo, se pravi, če pogledamo ekipo z lanske sezone, dobili tudi to obrambo 5-1, 6-0 obrambo smo odigrali, se pravi, na tekmah s Hrvaško, proti Madžarski smo igrali 5-1. Mislim, da še bomo vedno, da bo tista glavna obramba proti Tuniziji 6-0, ampak veseli pa, da proti lani imamo zdaj še eno dodatno obrambo 5-1, ki zgleda zelo solidno. Torej prva tekma Tunizija, poznan, nepoznan nasprotnik. Ja, dobili smo nekaj 2 posnetka, se pravi njihovih zadnjih 2 tekem, zdaj iz pripravljalnega obdobja. Zelo kompaktna, zelo dobra ekipa, konec koncev je to generacijo premagala na evropskem prvenstvu v Gruziji oziroma svetovnem evropskem. Tako da mislim, da je to čist zadosti opozorilo, da tekmo vzamemo čisto resno. Tako Vanja, skupina, če mogoče lahko opišemo, zagotovo si ti tisti, ki ima največ podatkov glede nasprotnikov na tem svetovnem prvenstvu. Ja, dejansko je gro našega pripravljanja na Tunizijo, na prvo tekmo, ki bo zelo močna, za ostale bo še čas potem. Tako da Tunizijo smo si ogledali, igrali so nekaj tekem proti Španiji, zdaj so zelo, zelo dobra ekipa, ne gorje jih podcenjevati. Fizično so zelo tudi korpulentni, morfološko so visoki, močni, imajo odličnega srednjega zunanjega igralca, prodornega, igrajo dokaj hiter, modern rokomet, tako da je to zelo, zelo dobra ekipa. Tudi na evropski ravni absolutno je to ekipa, ki bo lahko naredila probleme čisto vsem. In mi imamo prvo tekmo, poskušamo, zdaj razmišljali samo o tem, za ostalo bo še čas. Sicer najbrž je tisti osnovni cilj iti skozi skupino. Ja, iti skozi skupino bi bil najmanjši cilj. Zdaj višje mesto, kot imamo, lažje nasprotnike na papirju bomo imeli. Torej, Španci so nosilci, so premagljivi tudi oni. Vemo, da domač teren je pri rokometu velika prednost. Srbi se pripravljajo že ne vem koliko časa, tudi oni so veliko stavili na to prvenstvo. Tako da Tunizici, kot pravim, so zelo dobri. Potem so in Japonci in Američani so outsideri, vendar zdaj smo igrali proti Koreji, ki goji podobno rokomet kot Japonska, pa mimo grede te presenetijo, ker nismo navajeni na ta njihov način igre. Vseeno pa verjetno si istega mnenja kot jaz, da bodo Evropejci tisti, ki bodo krojili sam vrh tega svetovnega prvenstva. Ja, zdaj, če tako kot sem videl to Tunizijo, ne bi bil dosti presenečen, če ne bi tudi oni mešali štreno ostalim, tako da treba videti, kakšno ekipo imajo Argentinci, ki so navadno močni. Vemo, da to Brazilci znajo zelo dobro igrati. Cela Severna Afrika je močna, je postal ta šport kar precej globalen, vse te boljše ekipe. Tako da ne bo lahke tekme, mogoče res ZDA, Japonska, te malo lažji nasprotniki, se lahko malo kalkulira, ampak gorje poceniti koga. Tako, Gašper, kar zanimiva tekma, generalka proti Madžarom, na začetku res pod vsako kritiko, v nadaljevanju pa vseeno ste pokazali tisti pravi obraz in dobili tekmo. Na začetku smo doživeli nek šok, hladen tuš, Madžari so
dominirali v vseh segmentih igre, nismo se vračali v obrambo, prejemali smo lahke zadetke. Do polčasa smo poskusili prednost malo znižati, na to pa smo se v slačilnici dogovorili, da gremo vsako tekmo na zmago in generalka pred svetovnim prvenstvom je lepa popotnica, če greš na svetovno prvenstvo, seveda zmago. Zato smo strnili moči in mislim, da v drugem polčasu smo dokazali, da znamo igrati rokomet in smo sposobni tudi po zaostanku se vrniti in tekmo preobrniti svoj prid. Tudi sam imaš letos vidnejšo vlogo v ekipi, tudi večjo minutažo, najbrž tudi napredek skozi celo leto. Ja, želim si dokazovanja, želim si priložnosti, vesel sem, da mi trener zaupa, trudim se po svojih najboljših močeh, delam pa vse za ekipo in skupaj, samo skupaj lahko gremo naprej. Svetovno prvenstvo, kakšne so želje, cilji vas, fantov, pustimo strokovni štab? Ja, najprej gremo zmagati skupino. Najprej to je osnovni cilj, da prijemo ven skupine, na to pa je vse odprto, tekmo po tekmo, cilj pa je polfinale. To ne skrivamo pred nobenim. Seveda treba omeniti, da upamo, da bo šlo tudi brez poškodb, kar nekaj igralcev je poškodovanih trenutno in pa nekaj, ki bodo ostali praktično doma zaradi poškodb. Ja, pogrešamo kar nekaj igralcev, žal mi je Tilana, ker sem želel enkrat z njim odigrati skupaj, ampak kak pravijo, brez koga ni, se mora. Samo naredili za njih, da bomo pokazali pravi obraz in se borili za grb. Tako, Tilen, ko si še minulo leto kapetan evropskih prvakov, no letos v nekoliko drugi vlogi, žal poškodba je takšna, da boš izpustil svetovno prvenstvo, ampak danes si s svojimi klubskimi igralci in pa so kolegi tudi v klubu, Tinčekom Hebarom in pa Dominikom Ozemcem si prišel gledati svoje igralce reprezentančne. Komentar tekme proti Mađarom? Pa mislim, da so se Mađari zoperstavili nekako, kot sem si jaz tudi predstavljal. Igrali smo tam v tistem zimskem času tudi tam na turnirju, takrat sem še bil zdrav in pokazali so se za dobre nasprotnike. Danes od začetka tisto nekaj nesreče, vratnice, prečke, nekaj zajebancije, ki pride tako in hitro so odšli Mađari na neko veliko prednost, to da takrat, ko se je začela obramba igrati v naši vrsti, se je tudi rezultat nekako stabiliziral. Kaj meniš, kakšno so lahko pričakovanja te reprezentance? Res, da je na svetovnem prvenstvu in pa tudi na drugih prvenstvih težko zdaj reči, zdaj pa bomo drugi, tretji, prvi. Težko vprašanje, mogoče celo bedasto, ampak vseeno neki osnovni cilj, želje pa zagotovo obstajajo. Seveda jaz sedaj z vidika navijaštva rečem polfinale. Seveda svetovno prvenstvo, veliko tekem, nakopičene, ampak mislim, da so se v teh 2-3 tednih, koliko je bilo priprav, tudi prej vedno igramo skupaj, fantje pripravili, da bomo in bodo odigrali to prvenstvo tako, kot smo lani v Celju. Na koncu torej še zaželi svojim soigralcem. To je praktično zadnje dejanje te generacije, potem je samo še članska konkurenca. Ja, tako je pač. Odigrali smo od tistih olimpijskih komitejev v Gruziji do danes in to je tudi zadnje dejanje in upam, da bomo nekaj dobili. Tako Jure Natek, pred kratkim tudi v novi funkciji, praktično koordinator vseh mlajših selekcij. Rokometna zveza Slovenije se lahko pohvali, da praktično vse ekipe čaka naporno poletje. Pa če začnemo recimo od teh naših najstarejših aktualnih evropskih prvakov, ki odhajajo na svetovno prvenstvo, vsi s to ekipo, želje, pričakovanja, ti vidiš, spremljaš izkušnje bogate iz igralskih časov. Kaj vidiš iz te generacije? Ja, ta generacija je v bistvu lansko leto že dokazala, koliko in kaj je vredna, če se je sposobna. Je pa dejstvo, da pri mlajših kategorijah, že pri članskih, ampak pri mlajših še toliko bolj, da so nihanja še večja, tako da je treba vedno igralce in ekipo pač držati pod kontrolo, dodatno motivirati, da ne pride do kakšnega zadovoljstva. Fantje so super oddelali priprave, upam, da se nam bojo načeti igralci še pozdravili čim prej.
pred prvenstvom smo optimisti, mislim, da smo oddelali dobro, da smo odigrali dobre tekme, seveda pa to ne pomeni čist nič. Ko je človek enkrat na prvenstvu, se začnejo za vse iz ničle in tam bo treba pokazati pravi obraz, ne pa na trening tekmah. Zagotovo pa bo zelo pomembna ta prva tekma, kajti ta prva tekma potem tudi dalje vleče voz, seveda, če je uspešna. Ja, se strinjam, absolutno. To da nek ritem prvenstvo, neko dodatno energijo ali pa ti jo lahko celo vzame. Tako da jaz sem prepričan, da bomo, oziroma da bo predvsem trener, njegov pomočnik, pa tudi mi vsi ostali, pa tudi igralci, da se bomo dobro pripravili na Tunizijce. Zavedamo se, da so, oziroma glede na negativne izkušnje s to generacijo, se fantje zavedajo, kaj jih čaka in prepričan sem, nobenega podcenjevanja ne bo. Ja, sem pa prepričan, da če se bo pokazala prava igra, da smo absolutno boljši od njih. Potem po mladincih še ostale selekcije so zelo delovne, namreč čaka tudi ostale reprezentance, obilo svetovnih prvenstev, evropskih prvenstev, olimpijske vestale, evropske medine, še kaj od tega, če malo opišeš? Ja, dela se na vseh frontah polno, vse, hvala Bogu, super je. To je velika čast in tudi priznanje za slovenski rokomet, da smo v mlajših kategorijah povsod zraven. Ja, kadete čaka svetovno prvenstvo v Makedoniji, mislim, da imajo odlično ekipo, ampak to je v mlajših kategorijah tako, da pričakovati nek rezultat, vse super, vse lepo, važna je pa pač prihodnost slovenskega rokometa. Mislim, da imamo v tej generaciji ogromen fantov, ki bodo v prihodnosti v pravem delu, malo sreče, v pravih izbirah klubov, trenerjev, da bo igrali zelo pomembno vlogo v slovenskem rokometu, v članski konkurenci oziroma v članski reprezentanci. Za generacijo 2002, ki bo igrala pa na Olimpijskem festivalu mladih v Azerbajdžanu, je pa tako, te fante so še toliko mladi, mnenje vseh na zvezi je pač tako, da gre za nabiranje izkušenj, ne na račun zmag, seveda se gre tja zmagovati, ampak to je pač ena prva taka prava reprezentančna izkušnja teh fantov. Prepričan sem, da bojo dali vse od sebe, trenirajo, vem, da dobro. Je pa to seveda enostavna naložba za prihodnost. Jaz upam, da bo ravno toliko fantov kot iz prejšnjih generacij, da bojo naredili uspešne kariere in da bojo pomemben del slovenskega članskega rokometa nekoč. Potem ne smemo pozabiti še na ženski rokomet, tudi mladinke in pa kadetinje čaka nastop. Ja, strinjam se, pač kadetinje imajo domače prvenstvo, to je super stvar, sicer žal ima slovenski ženski rokomet, oziroma pač seveda s tem nasplošno slovenski rokomet probleme s številčnostjo, z maloštevilčnim izborom igralk. Punce trenirajo, dale bojo vse od sebe, seveda si trenutno težko primerjamo z reprezentancami oziroma rokometnimi državami, ki imajo 1000-krat večjo bazo deklet. Isto je z mladinkami. To gre pač za neko nabiranje izkušenj, lahko si samo želimo, tako kot sem rekel, konec koncev tudi na moški strani, lahko si želimo, da bo čim več teh punc nadaljevali kariero, napredovali in nekoč uspešno nastopali za slovensko člansko reprezentanco in za slovenske ali pa kakšne tuje vrhunske klube. Čisto za konec, kot igralec je dal skozi Francijo, Nemčijo, mogoče še kaj sem pozabil, seveda Celje, recimo, kjer si postal tudi evropski klubski prvak. In mogoče je naša stroka slovenska podcenjena, recimo, v Evropi? Ne, v Evropi ni podcenjena. Jaz sem prepričan, oziroma vem, da nas v Evropi zelo cenijo. Vsi so v bistvu začudeni, pač priznavajo te rezultate, ki jih imamo. Lahko mogoče rečem, da smo podcenjeni sami pri sebi. Pač enostavno nam mogoče manjka neke samozavesti, nekega preboja, pa tudi konec koncev nam manjka kakšen uspešen oziroma kakšen trener več, ki bi vodil tuje klube, ki bi v bistvu odprl še to vrstna vrata drugim vrhunskim trenerjem, ki pa jih je v Sloveniji zelo veliko, absolutno. Hvala lepa in srečno v Španiji. Hvala tebi.
Na svetovnem prvenstvu mladincev do 21 let v Španiji je bil odigran že prvi krog. Mladi Slovenci so pod vodstvom trenerja Jeruzalema Saše Prapotnika z odliko opravili s prvim nasprotnikom. Z izidom 32-25, polčas 17-14 je padla Tunizija, katera je mlade Slovence ugnala na svetovnem prvenstvu 2017 v Gruziji, takrat z izidom 29-26. Consigue Túnez despertar, balón para Pornak. Adentro, sí señor. Ahí está Marko Kotar. Slovenija je odlično pričela tekmo v obrambi. Nekaj lepih obramb je zbral Mark Ferjan in prednost je naraščala iz minute v minuto. Že v 7. minuti pri zaostanku 4 golov je klop Tunizije bila primorana vzeti minuto odmora. Pero no consigue marcar gol. Magua, vamos a ver, muy tapado, no tenía espacio el extremo tunecino, el balón va a la contra para que marque, sí o no, Eslovenia, bueno, qué jugada más espectacular, por favor, vaya golazo de Eslovenia, vaya golazo acaba de marcar Tim Rosman, qué jugada de equipo, donde tiempo muerto, que solicita. V 20. minuti je Gregor Cvirk zadel za +7, 13-6. Ob tem so Slovenci še imeli protinapad za povišanje prednosti, a so le tega slabo izpeljali in zapravili lepo priložnost za prednost 8 golov. V zaključku prvega polčasa si je naša izbrana vrsta privoščila nekaj napak, kar so izkoristili borbeni Tunizici in odmor sta ekipi odšli pri rezultatu Slovenija 17, Tunizija 14. Okay. Odigramo 3 z krilo. Samo za drugo stran. Ajde. El entrenador esloveno, yo creo que ha dicho a los suyos que se mantengan en el partido y que procuren mantener. Slovenija je drugi polčas odprla z 2 zadetkoma in obrambo 7-metrovke Ferjana. V prednosti 4-5 golov so Slovenci mirno nadzirali potek tekme. V 42. minuti pa je Tine Gartner iz protinapada zadel in je zanačil najvišjo slovensko prednost na tekmi 7 zadetkov, 25-18. Va a recuperar Mustafa, no, finalmente va a ser Gartner el que consigue marcar el 25-18. No sé yo si va a tener tiempo muerto ya Túnez, porque el partido se le está yendo. Na naslednji zadetek Slovenije smo čakali 4 minute, ko je Kristjan Huržen v 46. minuti zadel za +8, 26-18. Do konca tekme je Slovenija mirno in varno pripeljala svojo barko do pomembne zmage na uvodu svetovnega prvenstva. Dolgi napad, čakamo do zicera, jasno, njega nobenega popuščanja. Obrambi, dale, iščemo čim več faulov. Okej, ajde. Globoko se postavimo, ajde. Končen izid tekme Slovenija-Tunizija 32-25, polčas 17-14. Ferjan je zbral 9, Gašper Dobaj 4 obrambe, od tega 2 7-metrovki. Med strelce so se vpisali od Cvirk 7-krat, po 4-krat Tim Rosman, Gartner in Marko Kotar. 3-krat sta bila natančna Matic Pip in Stefan Žabič. Kristjan Huržen in Gašper Horvat sta bila uspešna 2-krat, po en zadetek so prispevali Tadej Mazej, Matic Košec in Domen Novak. V četrtek 18. julija ob 17. uri Slovenijo čaka nastop proti Japonski, ki je v prvem krogu namučila reprezentanco Srbije. Slednja je tekmo dobila šele v zaključku tekme z izidom 21-19. Tako bodo slovenski gladiatorji še kako resno morali vzeti japonske kamikaze. Vse tekme Slovenije si je moč ogledati na kanalu Sport Klub ali na kanalu YouTube.
Za nami je tretji dan svetovnega prvenstva v Španiji za mladince do 21 let. Za našo izbrano vrsto pa druga tekma pretekmovanja, kjer si je želel v konkurenci Španije, Srbije, Tunizije, Japonske in Združenih držav Amerike priboriti čim višjo uvrstitev in s tem lažjega nasprotnika v osmini finala. Da na prvenstvu ni in ne bo lahkih tekem, so mlade Slovence že v drugem krogu upozorili Japonci, ki so naši reprezentanci in prej Srbiji nudili več kot dostojen odpor. Azijski predstavnik na tekmi ni vodil niti enkrat. Izid je bil v 4 primerih izenačen. Najvišjo prednost 5 golov v prvem polčasu, 15-10, pa si je naša ekipa priborila v 29 minuti, ko je zadel Velenjčan Tadej Mazej. Mogoče celo odločilno prednost si je četa trenerja Saše Prapotnika in pomočnika Vanje Kralja priborila od 20. do 29. minute, ko je gladiatorjem uspela serija spet proti nič. V tej seriji je dvakrat zadel Gregor Ocvirk, po enkrat so bili natančni Mazej, Stefan Žabič in Matic Pip. Na polčas sta ekipi odšli z izidom Slovenija 16, Japonska 12. Tudi v nadaljevanju žilavi Japonci niso popuščali in so dihali za ovratnik nasprotniku. Japonska je v napadu solidno izkoriščala igro 7-6, ki je našim fantom v obrambi povzročala kar nekaj preglavic. Še v 43. minuti je prednost Slovenije znašala le 2 zadetka, 19-17, in ekipi se nikakor ni uspelo sprostiti in zaigrati kot zna. V zaključku tekme je aktualnim evropskim prvakom dvakrat uspela serija s po 3-0. In prvič je ekipa po uspešni seriji povedla z 22-17 in drugič v 55. minuti z 27-20. 7 zadetkov prednosti je obenem bila najvišja in končna prednost naših fantov. Končni izid Slovenija 29, Japonska 22, polčas 16-12. Pri zmagovalci sta vratarja Gašper Dobaj in Mark Verjan znova solidno opravila svojo nalogo in skupaj zbrala 13 obramb. Dobaj 11, Verjan 2. Najuspešnejši strelec Slovenije s 6 goli bil Kristjan Horžen. 5krat je zadel Ocvirk, 4krat Pip. Tim Rozman in Domen Novak sta dosegla 3 zadetke. Žabič in Gašper Horvat 2, po enkrat so bili uspešni Mazej, dvojčka Miha in Marko Kotar ter Tine Gartner. Danes je na sporedu 4. dan prvenstva, ki bo za Slovenijo deloven. Ob 18:30 bo nasprotnik reprezentanca Združenih držav Amerike, ki je na uvodnih 2 tekmah doživela visoka poraza. Najprej so jih 34-13 premagali Španci, včeraj pa z izidom 36-19 še Srbiji. Danes bosta na sporedu 2 zanimivi tekmi skupine A. Špance čaka pomemben obračun s Srbijo, Japonci bodo poskušali presenetiti Tunizice in se uvrstiti v osmino finala svetovnega prvenstva. Prenose tekem si je moč ogledati na kanalu Sportklub ali na YouTube kanalu. Ekipa in strokovni štab Slovenije, srečno!
V tretjem krogu pretekmovanja so mladinci Slovenije do 21 let po pričakovanjih visoko ugnali sovrstnike iz Združenih držav Amerike in zabeležili tretjo zaporedno zmago na svetovnem prvenstvu. Nasprotnik je bil za 3 razrede slabši od aktualnih evropskih prvakov in priložnost za igro so dobili tudi fantje z nekoliko manjšo minutažo. Prednost Slovenije je že do odmora narasla na +16, 22-6. Na koncu pa se zaustavila na kar +27. Končni izid Slovenija, Združene države Amerike 43-16. Zadetki v mrežo nasprotnika so padali kot po tekočem traku. Fue demasiado picado cuando ahora viene el gol, el golazo, el misil. En este caso fue de Matic Kosec, que pone el 6-1. Ya domina Garner, el 18, Time Garner. Ahí está, amagando una vez en la portería Ingram, adentro. No pudo hacer nada en este caso Ingram. Okay, you get the chance to actually attack. So if we're transforming from the left side, we have to bring the ball to the right side. So we need to attack here and bring it to the other side. If we don't see it, we bring it back. Robinson en lugar de Ingram. No fue suficiente momento para evitar el gol de Eslovenia, que está jugando muy rápido, con mucho ritmo. Pri Sloveniji se je kar 11 rokometašev pisalo med strelce. V rubriko doseženi zadetki se niso vpisali le Stefan Žabič, Kristjan Horžen in Marko Kotar. Prvi strelec naše izbrane vrste je bil Ormožan Gašper Horvat s 7 goli. Sledil mu je še en Ormožan Miha Kavčič, kateri je dosegel le zadetek manj. 6-krat je bil natančen tudi Tadej Mazej. Oba vratarja sta zbrala skupaj 13 obramb, Mark Ferjan 6, Gašper Dobaj 7. Realmente me parece mal, realmente muchas veces las actuaciones de equipos cuando van ganando. Matic Kosec ha salido de nuevo el equipo B de Eslovenia. El balón para el gol. Sí señor, Tajes Masic, yo creo que ha visto el entrenador. Para él, ahí está Kotar jugando con el lanzamiento en parada de Hornat. Recupera el portero, pero de nuevo la falta de atención de Estados Unidos propicia el gol de los eslovenos, de Mija Kavčić. El lanzamiento ahora, buena la parada de Mark Ferjan. Va a recuperar Eslovenia. El balón, bueno para el extremo. Ay Dios, ahí está, ahora sí. Salió la jugada que tenía ensayada, de extremo a extremo. No siguió Ham. Se cabrea Ingram ahí con los suyos por no seguir con intensidad. V četrtem krogu pretekmovanja četo trenerja Saše Prapotnika čaka prvi pravi izziv, in sicer tekma proti Srbiji. Kljub solidnim predstavam Srbov na tem prvenstvu je kvaliteta na strani naših fantov in verjamemo, da bo zabeležena še 4. zmaga zapored. V zadnjem 5. krogu pretekmovanja pa Slovenijo čaka obračun z Španijo. Está ahí de raza el jugador americano. La va a tener ahora Kennedy de nuevo. ¡Bueno! Vaya golazo, el gol del partido de Kennedy. ¡Oh, qué golazo de espaldas! Se vuelve loco el banquillo americano, es una fiesta. Sí señor, ¿por qué no? Bueno, todos menos uno. Menos Jakov Kutlesa, le veían en imagen. Vaya golazo de Kennedy. Sí señor, vamos a aplaudirlo. Espectacular el gol del jugador americano, que se pensaba, yo creo que se creía que eso tenía que haberlo marcado él. Ahí está, el MVP para Tajes Masic, que ha marcado 7 goles, ¿no? Sí, buen partido, ha hecho el extremo, aportando muchos goles desde su banda y también dando asistencias. Con esto va a acabar el partido. Eslovenia muy superior. Los americanos que se han defendido como han podido, pero que han dejado al final ese golazo de Kennedy, que hay que resaltarlo. Se van a enfrentar los equipos de Serbia y de Eslovenia. Un equipo de Eslovenia que llega como líder del grupo, 3 partidos, 3 victorias y en Pontevedra en los encuentros correspondientes al Kosec y Domen Novac. Estos son los jugadores y la contienda que va a ser dirigida. Vamos al norte de los Balcanes, escuchamos el himno de Eslovenia.
Vemos que ya están los croatas con los abrazos de rigor. Los serbios. Slovenska rokometna izbrana vrsta do 21 let je uspešno zaključila še četrto tekmo na svetovnem prvenstvu v Španiji. Po zmagah nad Tunizijo, Japonsko in Združenimi državami Amerike je po hudi borbi padla še reprezentanca Srbije. Leta je mlade Slovence namučila že lani na domačem evropskem prvenstvu v Celju in dokazala, da gre za eno perspektivnejših srbskih mladih reprezentanc v zadnjem desetletju. Ekipi sta se skozi celoten prvi polčas izmenjavali v vodstvu. Nobeni izmed ekip pa si ni uspelo priboriti občutljivejše prednosti. Slovenija je največ vodila za 2, Srbija za 1 zadetek. Junak prvega polčasa je bil vratar Srbije Todor Jandrić, ki je do odmora zbral kar 9 obramb. Na srečo srbski čuvaj mreže ni našel rešitev za strele v daleč Gregorja Ucvirka. Ta je na odmoru odšel s 5 doseženimi goli. Za Slovenijo je bil izjemno pomemben zaključek prvega polčasa, ko so bili že v izgubljenem položaju, a so zaostanek enega zadetka v nekaj sekundah spremenili v vodstvo za gol. Polčas Slovenija 16, Srbija 15. Conjunto esloveno, va Okvir frente a esta Jandrić, ahí va Okvir, adentro. El tanto de los eslovenos para firmar la igualada, 15 iguales, pero esto ni es tenis ni es pádel, esto es balonmano y del bueno. Balón que lo tienen ahora los eslovenos que quieren recuperar. Rothman a la carrera, quedan 5 segundos. Rothman. Gol de Eslovenia, gol de Rothman, y así acaba la primera parte con ventaja del conjunto esloveno. Eslovenia 16, 15 para Serbia, todo por decidir en la segunda mitad aquí en la sede de Vigo. V nadaljevanju je Srbija bila do 43 minute boljši nasprotnik. Slovenci s številnimi tehničnimi napakami neprepoznavni. 17 minut pred koncem je nasprotnik povedel za 3 zadetke, 23-20. In počasi je pričela mladim Slovencem voda teči v grlo. Gol de Todorović, gol de Serbia. Šele zaostanek 3 golov je predramil slovenske mladince, ki so nivo igre, predvsem v obrambi, povišali za eno predstavo. V napadu je končno steklo. Vratar Gašper Dobaj je dodal nekaj pomembnih obramb in Slovenija je serijo 4 zaporednih zadetkov povedla za 3 velike gole prednosti, 30-27. Razočaranim Srbom ni uspelo drugega kot prednosti znižati na končnik, Slovenija 30, Srbija 28. S to zmago je naša ekipa še enkrat dokazala, da je izjemno zrela in močna v glava. Kljub slabši predstavi je padla neugodna Srbija, kar je še en novi dokaz kvalitete slovenskih mladincev. Pri gladiatorjih je Dobaj zbral 9, Mark Ferjan 1 obrambo. Ucvirk je tekmo končal pri kar 11 doseženih golih. Domen Novak je dodal 6, Tim Rozman 4, Marko Kotar 3, Miha Kavčič 2, po enkrat so bili uspešni Žabič, Horžen, Horvat in Pip. Pri poražencih je Jandrić tekmo končal pri 13 obrambah. Vignjević in Milic sta bila natančna 5-krat. Avanza unos metros, ahí va Okvir. Su velocidad, juega Marko Kotar, lanzamiento y el gol de Rothman, gol de Eslovenia, 26 iguales, partido nuevo a 7 minutos y medio. Dobaj frente a Ivanović frente a Dobaj, vamos a ver Ivanović, ahí va el 20, el lanzamiento, Ivanović, gol de Ivanović, viene Kotar para Okvir para Rothman al pivote, finalización de Stefan Savić. Para Vignjević, para Dobaj, y ojito porque tiene posibilidad de +1 Eslovenia, va Rothman, balón para Kotar, gol de Kotar, gol de Eslovenia.
stavimo Pilotmana ispod levog beka koji je 5-1. Pas ideš na njegov mjesto, Pilotman, prostor, ti u jaču stranu, ula srednje. Ok, ako je 6-0, radimo Pilot Srđan. Dobri zaleti moraju da budu. Ajde! Zdaj je jasno, da bo današnja tekma ob 21. uri med Slovenijo in Španijo odločala o zmagovalcu skupine, ki se bo v osmini finala pomeril z reprezentancami Francije, Egipta, Švedske ali Južne Koreje. Skratka, prvenstvo začeto trenerja Saše Prapotnika se je komaj prav pričelo. Srečno ekipa in strokovni štab. Tudi tokrat si bo tekmo moč ogledati ob 21. uri na kanalu Sportklub ali na kanalu YouTube. Y Nikolic al extremo para Milic, a la madera fuera, la madera fuera, la madera fuera, la madera fuera. El 9 de Eslovenia, Grigor Okbir, el talentoso jovencito de Eslovenia, el jugador del Vardar que se lleva el premio al MVP del partido. Tenemos resultado final, Serbia 28, Eslovenia 30. Nos tomamos un respiro algo más largo porque en una hora tendremos el último partido de la jornada. Cerraremos el grupo A, partido que van a disputar los equipos de España frente a Japón. Teóricamente es Kramotnik. Za nami je pretekmovalni del svetovnega prvenstva v Španiji za mladince do 21 let. Reprezentance so odigrale 5 tekem in znanih je 8 parov osmine finala. Od teh nekaj več kasneje. Slovenija, Egipt in Hrvaška so 3 reprezentance, ki so prvi del prvenstva zaključile z vsemi zmagami, kar pa ne pomeni, da so zdaj bliže tako želenim kolajnam. Prvenstvo v Španiji se zdaj pravzaprav šele začne in dan počitka bo še kako prav prišel naši ekipi, da razbistri glave po krasni zmagi nad gostiteljico Španijo, ter se mirno pripravi na naslednjega nasprotnika Južno Korejo, sicer četrtouvrščeno ekipo B skupine. V A skupini je v prvem mestu odločala tekma med Slovenijo in Španijo. Naši fantje so do 23. minute odigrali na zelo visokem nivoju, predvsem v obrambi, katera je prejela le 6 zadetkov. Obe goli sta marljivo obrambe zbirala Gašper Dobaj in Kilian Garano Ramirez, kateri je nekajkrat odlično reagiral ob strelih prvega slovenskega ostrostrelca Gregorja Ocvirka. Ahora son otro error más, este tipo de situación suelen ser determinantes en estos partidos. Y ahora claro lanzamiento a Baiso con absoluta comodidad de Pip. Herradilla. Balón o extremo. E outra parada. Agora. Por tanto. Cotar con seu irmán, que bo lanzamento, tremendo. A calidade deste xogador. Gladiatorji so slabo odigrali zaključek prvega polčasa, predvsem v napadu, in nasprotnik je vse to s pridom izkoristil in po delnem izidu rezultat izenačil na 10. Na odmor sta ekipi ušli poravnani, Slovenija 11, Španija 11. V nadaljevanje so bolje krenili Španci in v nekaj primerih povedli tudi za 2 zadetka.
Nujno potrebna je bila reakcija slovenske klopi, da fante umiri in slovensko barko zapelje k mirni plovbi. Po zaslugi odlične igre v obrambi, kjer je blestel Ormožan Miha Kavčič s številnimi prekinitvami, je Slovenija počasi pričela prevzemati vajeti igre v svoje roke. In rezultat v 51 minuti je bil +3 za našo izbrano vrsto, 20-17. Pomemben delež k pozitivnemu rezultatu sta dodala trebanska dvojčka Miha in Marko Kotar, ki sta odlično razbijala globoko špansko obrambo 5-1. V 56 minuti je Ocvirk s svojim 10. golom zadel za +3, 22-19. In Slovenija je kljub vsem španskim napadom uspela zadržati pomembno zmago v svojih rokah. Slovenija 22, Španija 21. Pri Sloveniji je odlična predstava Dobaja, ki je tekmo končal pri 12 obrambah. Mark Ferjan je dodal eno obrambo, a je ta bila sila pomembna, saj je zaustavil 7-metrovko Špancev. Ocvirk je dosegel 10, Matic Pip in brata Kotar so bili uspešni po 3-krat. Kristjan Horžen je dodal 2, Stefan Žabič 1 zadetek. Pri gostih je vratar Ramirez na koncu tekme zbral 11 obramb, najboljši strelec poražencev pa je z 8 zadetki bil Gonzalo Perez. Po zmagi nad Španijo je bilo veselje v slovenskem taboru izjemno, saj so se Slovenci v osmini finala izognili Franciji, ki je v skupini B po porazi z Brazilijo in Egiptom zasedla šele 3. mesto. A zagotovo po analizi Južne Koreje bo mladim Slovencem padel nasmešek z obraza, saj gre za neugodnega nasprotnika, ki lahko preseneti prav vsako reprezentanco na tem svetovnem prvenstvu. Tako na primer so Korejci bili blizu uspeha proti Egiptu, ki je zaenkrat v pretekmovanju pokazal največ in sodil v ožji krog favoritov za osvojitev naslova svetovnih prvakov. Zdaj se prvenstvo komaj začne, zdaj bodo pričele zmagovati najkvalitetnejše in predvsem najmočnejše ekipe v glava. Ne pozabimo, da gre za mlajše selekcije, kjer so vzponi in padci med turnirjem nekaj običajnega. Zato je pred strokovnim štabom Slovenije v naslednjih 2 dneh obilico dela. Predvsem, da ekipa obdrži fokus, kako pomembna je prav vsaka tekma in da je potrebno maksimalno spoštovati prav vsakega nasprotnika. Strokovni štab je grenkobo tekme osmine finala že na svoji koži spoznal leta 2017, ko je generacija letnika 1996 in mlajši v Alžiriji klonila po podaljški proti Madžarski in kljub odličnim dosežkom na tem prvenstvu ostala brez borbe za najvišja mesta. Mi pa si za konec poglejmo še pare osmine finala. Slovenija, Južna Koreja, Španija, Francija, Egipt, Srbija, Švedska, Tunizija, Hrvaška, Islandija, Brazilija, Norveška, Danska, Madžarska in Nemčija, Portugalska. Skratka, pari date kap in že v osmini finala nas čaka nekaj izvrstnih tekem. Upamo, da predvsem uspešni za našo reprezentanco. Ahí está. Déjales que ganen, ya está, se acabó. Ganó Eslovenia, bien. No entremos en su juego. Han ganado los eslovenos, que en esta guerra, ya he dicho que en esta guerra son muy buenos. A esta guerra no vas a ganar a Eslovenia. Lo tuvo España en la mano, pero como digo que en esta guerra este equipo tiene ya muchas ganadas. Ya tiene muchas batallas luchadas.
Na svetovnem prvenstvu mladincev do 21 let se je s tekmami osmine finala pričel drugi del tekmovanja, kjer bo seznam kandidatov za medalje iz dneva v dan krajši. Slovenija, Hrvaška in Egipt še naprej ostajajo ekipe, ki so na vseh tekmah zabeležile zmage. Slovenija je v osmini finala na dokaj zahteven način ugnala žilave Korejce. Hrvaška, ki je igrala odlično, je s 13 goli prednosti ugnala Islandijo. Egipt si je glede na prikazano proti Srbiji celo zaslužil poraz. V četrtfinale so napredovali še Norvežani, ki so za gol ugnali Brazilce. Tunizija, ki je šokirala Švedsko, Francija, ki je v zadnji sekundi razžalostila gostitelje Špance in Portugalska, ki je po podaljšku ugnala Nemčijo. Prav Portugalska, ki ni blestela v pretekmovanju in je zabeležila poraza proti Braziliji in Hrvaški, bo danes v četrtek ob 21. uri nasprotnik Slovenije v četrtfinalu. Sicer se je Slovenija za napredovanje med 8 zelo namučila, saj je še v 49. minuti izid bil poravnan na 25. S serijo 5-0, kjer je Gregor Cvirk dosegel 4 in Tadej Maze en zadetek, je naša izbrana vrsta povedla s 30-25 in mirno popeljala tekmo k happy endu. Slovenija 32, Koreja 28, polčas 17-17. Le cuesta al equipo coreano, ahí está, el pase buenísimo, ha soltado el codo, amigo. No, parecía que soltaba, pero lo hizo bien ahí Corea. Aprieta el banquillo coreano, 14-11. Ahí va, se durmió Corea. Se durmió Corea y estuvo muy atento Domen Novak para dársela. Nehajte mi s tem. Patko postavi, ampak greš na puno. Mare, širi, tam imaš čvaro, proti krile, imaš ga 1 na 1 ali pa greš takoj v križanje. Eso ya es algo personal, lo que tiene ahora mismo el extremo coreano con este hombre. Poglejmo še nekaj statističnih podatkov. Vratar Slovenije Gašper Dobaj je zbral 9 obramb. Pri strelcih je izstopal od Cvirk z 11 zadetki. 5 zadetkov je prispeval Miha Kotar, 4 Domen Novak, po 3krat sta bila uspešna Kristjan Horžen in Tadej Maze. 2 zadetka sta prispevala Stefan Žabič in Matic Pip. Po enkrat sta bila natančna Gašper Horvat in Marko Kotar. Ahí va, segunda adentro. Tuvo mala suerte ahí Corea, tuvo buena... No, va a ser finalmente Osbrick. Adentro. Ahí está el gol de Osbrick de nuevo. Ahí la tiene. Eslovenia a punto de robar Corea. Bueno, el gol ahora de Osbrick. Estuvo a punto de llegar ahí el coreano. Tekme osmine finala so še enkrat več dokazale, da so izjemno psihično zahtevne in na igrišču nepredvidljive. Skratka, prvenstvo se začne znova in če pisarne v glavah igralcev niso pospravljene, lahko ekipe, ki so blestele v pretekmovanju, hitro zapustijo tekmovanje. Vtis odličnih predstav v prvem delu prvenstva pa hitro zbledi, oziroma od junaka do bedaka je lahko hitra pot. Zadnja ovira Slovenije pred bojem za medaljo bo reprezentanca Portugalske. Ekipa, ki je s svojimi predstavami navduševala že na lanskem evropskem prvenstvu v Celju. Prvi mož ekipe je srednji zunanji Gonzalo Vieira, kateri igra le v fazi napada. Na zunanjih položajih sta izjemno nevarna levičar Diogo Silva, trenutno prvi strelec Portugalcev, in na levem zunanjem nepredvidljivi mož iz gume Andre Gomes. Na črti kraljuje Luis Frade, eden boljših krožnih napadalcev te generacije. Zelo solidna so tudi krila, ki se večkrat privoščijo neobičajne mete, in vratarski par, kjer je prvo ime Diogo Valerio. Seveda ne smemo pozabiti tudi na naše fante in njihove vrline, kjer je spisek pozitivnih stvari za razliko od portugalskega še daljši. In danes ob 21. uri lahko zagotovo pričakujemo vrhunsko rokometno predstavo, ki bo v ponos Sloveniji in slovenskemu rokometu. Srečno ekipa in strokovni štab. Su 12º gol en el partido, la va a mover Corea. No le va a quedar tiempo, para empatar, pero sí para marcar más goles. ¡Vamos, Jin! ¡Qué partido! También de este hombre, el hombre de hielo. Sí, señor, hay que aplaudirle. ¡Qué partido ha hecho Gasper Dobac! Que mira el marcador. ¿Cuánto queda de tiempo? ¿Cuánto queda para que siga parando? Ahí estaba, la pierna, las manos arriba. Golazo, paradón. Frente a Portugal, que acabó en la cuarta. Apunten bien este nombre, Gregor Orvik.
10. dan svetovnega prvenstva v Španiji za mladince do 21 let je prenesel 4 četrtfinalne tekme, ki so dale odgovor o polfinalistih tega tekmovanja. Na prvih dveh srečanjih so Francozi v zadnjih 10 minutah zlomili odpor Dancev, ki so sicer skozi celotno tekmo bili korak pred galskimi petelini. Podobno je Egipt v zadnjih minutah tekme spreobrnil potek tekme sebi v prid proti Norvežanom. Tako so Skandinavci ostali brez udeleženca v polfinalu. Za zaključek dneva je Hrvaška po pričakovanjih ugnala Tunizijo. Derbi četrtfinala in najzanimivejšo tekmo pa sta po pričakovanjih odigrali reprezentanci Slovenije in Portugalske. Diogo Silva frente a Dubái. Diogo Silva, gol de Portugal. La portería. Okvir frente a Valerio, Okvir. Gol de Eslovenia. Recurta. Eslovenia. Gladiatorji so upali na 7. zaporedno zmago, a na drugi strani je tokrat stala čvrsta in zelo kvalitetna zasedba Portugalske, ki je blestela že na zadnjem evropskem prvenstvu v Sloveniji. V tekmo so bolje krenili Portugalci. Vratar Diogo Valerio je hitro pokazal, da je izjemno razpoložen in je zbral nekaj lepih obramb ter omogočil soigralcem, da bolj sproščeno zaigrajo v napadu. V 15. minuti je Portugalska povedla z 9-6. Sloveniji, ki ni blestela v obrambi, pa je največ težav povzročal levoroki Diego Silva, kateri je z natančnimi streli rešetal mrežo Gašperja Dobaja, ki je pričel tekmo v slovenskem golu. Igramo v obrambo brez favla, pa ne moremo brez favla mi živeti, halo! Dajte, delajmo to, kaj smo zmenjeni, proti sredini vas ne smemo preigrati, ne vas preigravljajo na out! Zaparimo sredino! Pa če smo gledali na video, da Levi Bek ne bo žoge podal, ne razumem vas. Halo! Dajmo fol naredi! Samo obrambo rabimo! Pri Sloveniji je na začetku tekme bil razpoložen le Gregor Ucvirk, ki je dosegel tudi prvih 5 golov za našo reprezentanco. Šele v 14. minuti se je Kristjan Hrženko, drugi Slovenec, vpisal med strelce. V drugi polovici prvega polčasa smo videli pravi obraz Slovenije. Obramba je bila vse bolj čvrstejša. V golu je nekaj obramb zbral Mark Ferjan in Portugalci so bili ujeti v 24. minuti pri rezultatu 11-11. Izenačil je svojim 7. zadetkom Ucvirk. Tudi sam zaključek prvega dela tekme je pripadel naši izbrani vrsti in Stefan Žabič je zadel za slovensko vodstvo ob odhodu na odmor z rezultatom 14-13. Fernández para Gasper Dubái. Sí, eu creo que madre mía, qué paradón. Arriba del todo la parada de Dubái. Sobre el que se carga toda la responsabilidad de Eslovenia. Ahí va Okvir. Gol de Okvir, gol de Eslovenia. 11-11 en el marcador. Hemos colado, va Novak, para Valerio, para Diogo Valerio. Parada de Valerio, tiró un Novak. Para Diogo Valerio en este cambio de suerte que quería hacer el equipo. Dos son del mismo apellido. Ahora juega Okvir. Madre mía, Okvir. Qué golazo de Okvir. Ojito que recupera también el 9. Habilita Matei. Duas accións, 30 segundos, 2 goles. Gol de Matei, gol de Eslovenia que se pone por delante 12-13. V nadaljevanju sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, pa so za gol povedli Portugalci, pa za gol Slovenci. In Gašper Horvat je v 44. minuti z lepim zadetkom povedel Slovenijo v vodstvo z 19-18. Žal je to bilo zadnje slovensko vodstvo na tekmi. V 53. minuti je Slovenija še zadnjič izenačila na 22. Nato so Portugalci prevzeli oblast na igrišču in vodili za gol ali 2. Gladiatorji so bili že skoraj v izgubljenem položaju, vendar se kljub težavam z nekaterimi poškodbami in boleznimi niso predali. Kanček športne sreče je bil tisti, ki je odločil potnika med 4 najboljše na svetu. Tehnica sreče se je nagnila na stran Portugalske,
kot leto dni poprej na stran Slovenije v obračunu z istim nasprotnikom na Evropskem prvenstvu v Sloveniji. Takšen je pač šport, enkrat je nagrajena ena ekipa, drugič druga. Tokrat na našo žalost in predvsem na žalost naših fantov in strokovnega štaba na stran Portugalcev. Obema ekipama je potrebno čestitati na odlični predstavi. Ne smemo pozabiti, da je to bila že 7. tekma v 10 dneh, enostavno preveč za mlade fante, da so igralci že utrujeni in na meji poškodb, katere so pravzaprav pri tako mladih športnikih lahko usodne za nadaljevanje športne poti. Nehumano se strani svetovne ali evropske mednarodne rokometne organizacije, ki bi v prvi vrsti morala zaščititi mlade športnike. A na kaj takega sami nimamo velikega vpliva in je čudno, da po svetu imajo rokomet za kmečki šport. Pa preidimo k statistiki. Lepih Ferjanovih 11 in Dobajeve 3 obrambe so bile premalo za slovenski uspeh. Na drugi strani je tudi Valerijo tekmo zaključil pri 14 obrambah. Ocvirk je dosegel 13, Miha Kotar 3, Tadej Maze in Domen Novak po 2 zadetka. Po enkrat so za našo reprezentanco zadeli Stefan Žabič, Kristjan Horžen, Gašper Horvat, Miha Kavčič in Marko Kotar. Pri Portugalski je Gonzalo Vieira dosegel 7, po 5krat sta bila natančna Silva in Janilson Monteiro. Slovenija-Portugalska 25-26, polčas 14-13. Gladiatorjem zdaj preostane borba za končno 5. mesto. Sobotni nasprotnik bo reprezentanca Tunizije, ki je v osmini finala izločila Švedsko in v četrtfinalu klonila proti Hrvaški. Poglejmo še k obema polfinalnima paroma. Hrvaška bo zaigrala proti reprezentanci Portugalske. Ekipo Egipta pa čaka tekma proti Francozom. Silva para Vieira. Y tenemos magia, 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 y tenemos magia de Eslovenia para marcar, para quedarse solo delante del meta de Fernian. Ojo a la parada ahora de Valerio, ojo a la parada de Valerio. Se pone a por al que plantea ya Eslovenia. Iba Gómez, hay falta en ataque de Gómez. Se fue demasiado precipitado el jugador portugués y tiene la posibilidad Eslovenia de recuperar. Va Mamatxei, parada de Valerio, Eslovenia que defiende a toda pista. Monteiro, balón Frade para Diogo Silva. Ahora para Ferian, balón para Eslovenia. Aquí no se rinde absolutamente nadie. Balón que lo tiene Mija con el balón. Ahí va Ogbir para Marco para la finalización de Mija. Gol de Mija. No se rende. Gol de Eslovenia para exactamente porque casi un Vieira con el balón. pero xa non é o que preparou Portugal para defensa individual. Vamos a ver, balón que lo tiene Diogo Silva al extremo. Monteiro. Ahí está prácticamente Gol de Portugal, Monteiro. Monteiro para poner el +2, queda 1 minuto y poquito más. Ahí está la parada de Diogo Valerio. Y toma Ogbir. Segurísimo Ogbir. Vieira para Diogo Silva para Vieira. Vieira con el balón, llega a 6 metros hacia el extremo para Monteiro. Monteiro se da la vuelta, da los pasos. Falla Monteiro, ojito que quedan 20 segundos para que intente igualar Eslovenia. Pide tiempo muerto. Horsen y está Mattei, juegan los gemelos, quedan 10 segundos, ahora le dice Jordic que ya tienen que iniciar, va, balón de Novak para que paren el tiempo, cuidado, paran el tiempo y le van a caer 2 minutos a Monteiro. Ogbir se la va a jugar, los eslovenos que hacen cambio, balón al extremo para Mattei, para Diogo, Valerio.
la buscó por el corto, se encontró el portero portugués que dijo por aquí no, 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 y por aquí no fue, por aquí no fue, por aquí no fue. Clasificación de los portugueses que se meten en semifinales tumbando a Eslovenia. Portugal que se mete en las semifinales. Portugal 26, Eslovenia 25. Que es quizás la revelación del torneo, junto con Egipto, sin duda. El 37, Tades Mases. Izbrana vrsta Slovenije počasi končuje se svojimi nastopi na svetovnem prvenstvu mladincev v Španiji, katero se je pričelo 16. avgusta. Za gladiatorji je že 8. tekma na prvenstvu in dosežena 7. zmaga. V prvi tekmi razigravanja od 5. do 8. mesta je še v drugo padla Tunizija. Istega nasprotnika je Slovenija ugnala že v prvem krogu pretekmovanja. Takrat je nasprotnik klonil s 7 zadetki zaostanka. Prva polovica prvega polčasa je pripadla četi trenerja Saše Prapotnika in v 15. minuti je Kristjan Horžen zadel za +4, 9-5. Nekaj napak in izključitev Slovencev je vrnilo med žive borbene Tunizice, ki so 4 minute pred odhodom na odmor izid izenačili na 13. Zaključek prvega dela tekme je bil po željah naše reprezentance. Stefan Žabič, Tadej Mazej in Gašper Horvat so poskrbeli za delni izid 4-0 in na odmor sta ekipi odšli ob rezultatu Slovenija 17, Tunizija 13. Problemas, Mia Kotar jugando para Horvat de nuevo, sí, encuentra al pivote, ahora sí, el gol de Savic. La sensación es esta, con mejores cosas, con mejores jugadores. Horvat jugando con Kotar, bueno, la falta ya ha sido de Jemai. Cuidado que van a ser 2 minutos, pero han consultado a los árbitros. Y sabes que siempre que hay consultas que se eleva el asunto a una simple expulsión. Ahí ha llegado Sades con sí, porque físicamente es más pequeñito que el resto. Es el típico central rápido, pero pequeño. Buena la jugada de Eslovenia, que estaba jugando con un jugador más. Movió bien, jugó con el extremo y aquí marcó. Marcó Macei. Los tenía clavados los dos. Kotar para Horvat. ¡Qué golazo! Ahí llevas. Sí, señor, Gasper Horvat, que está haciendo un buen partido también en ataque hoy, el 6. La tiene Kotar. Balón para… De nuevo, no puede ser. Uno, bien, adiós, golazo. Sí, señor, qué bonito. Señor. Ahí aprovechándose que no va la primera, a la segunda. Aprovechándose el rechace el bueno de Gasper Horvat. V nadaljevanju je Tunizija lovila nasprotnika, a bližje kot na gol zaostanka ni šlo. V 44 minuti je izid bil še 22-21 v prid Slovenije. Vprašanje zmagovalca pa še neznano. A temu ni bilo dolgo, saj je naša izbrana vrsta z odlično igro v obrambi in napadu od 44 do 53 minute naredila delni rezultat 7-0. V 55 minuti je izid bil 30-22 za Slovenijo in sledila je končnica, kjer je Tunizija ublažila zaostanek na končnih -4. Slovenija 31, Tunizija 27, polčas 17-13. Pri zmagovalcih 12 obramb Gašperja Dobaja in 1 iz 7-metrovke Marka Ferjana. Prvi strelec tekme z 11 zadetki bil Gregor Ucvirk, ki bo v zadnji tekmi prvenstva lovil tudi naziv najboljšega strelca tekmovanja.
Huržen je s črte 6 metrov bil uspešen 8-krat, kapetan Domen Novak in Žabič 2 zadetka. Po enkrat so bili uspešni Matic Pip, Miha Kotar, Tine Gartner in Mazej. Slovenijo danes, v nedeljo 28. avgusta, čaka še zadnja tekma svetovnega prvenstva in nasploh zadnja tekma te uspešne generacije na velikih mednarodnih tekmovanjih mlajših selekcij. Glede na to, da ima ekipa zmagovalno mentaliteto, lahko trdimo, da bo zadnjo tekmo na prvenstvu proti Danski odigrala, kot da gre za tekmo, ki odloča o svetovnem prvaku. Zmaga prinaša končno 5., poraz končno 6. mesto. Tekma Slovenija-Danska je na sporedu ob 11:30. Na polfinalnih tekmah je najprej Francija ugnala Egipt in dokazala, da je po slabem začetku prvenstva ujela pravo formo in ostaja najvejši kandidat za osvojitev naslova svetovnih prvakov. Segundos para que vuelva la igualdad numérica en el parque. Billy Minot para Prandi, abriendo bien para el gol. El gol ahí de Dylan Nye, a punto de cometer ataque, pero potente. El jugador 10 de Francia, lo van a ver. No pudo apartarse, unos 7 metros, no pudo apartarse el egipcio, adentro. V drugi polfinalni tekmi je Hrvaška dosegla še 8. zaporedno zmago in se zasluženo uvrstila v veliki finale. Padla je Portugalska, ki je v četrtfinalu ugnala našo reprezentanco in ji prekrižala načrte glede osvojitve ene izmed kolajn na svetovnem prvenstvu. Veliki finale in zaključek prvenstva je na sporedu ob 16:30. A la línea de 9 metros, nuevamente Gómez, Gómez para Silva, Silva por dentro, adentro el gol de Silva. Gol de Portugal para... Pues juega ahora Sarac. Sarac con el balón para Martinovic al extremo para Mileta. Gol Mileta, gol de 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 Croacia. Van con Egipto, con Kadá, con el faraón. Sí. Tú vas más con Portugal, lo sé yo. Yo voy un poquito más con Sí, Portugal. lo sé. Sí. Yo sinceramente prefiero que gane el mejor. Y yo también. Al fin y al cabo es el 40/20 es el que lo engaña. Nosotros podemos hacerlo. No sé, al final siempre Egipto tiene buena calidad, siempre da esos 4 peligrosos pasos. Yo creo que por los pelos, pero puede ganar Portugal para mí. Zadnjo 9. tekmo na svetovnem prvenstvu mladincev do 21 let, ki je odločala o končnem 5. mestu, je naša izbrana vrsta odigrala proti Danski. Naši fantje so proti Skandinavcem odigrali najbrž najslabšo tekmo na prvenstvu in doživeli zaslužen poraz. Danska je dominirala od samega začetka tekme in si hitro preigrala visoko prednost, ki je v podhodu na odmor že znašala +7, 21:14. Pri naših fantih enostavno ni bilo več moči ter energije, da bi se dostojno upirali nasprotniku. Vse to so s pridom izkoriščali visoki Danci in se na koncu veselili prestižne zmage nad aktualnimi evropskimi prvaki. V drugem polčasu je tekma bila nekoliko enakovrednejša in nasprotnik je drugi del tekme dobil z golom prednosti 13:12, kar je na koncu prineslo rezultat v prid Danske 34:26. Emil Jakobsen in Frederik Tilsted sta bili nerešljivi uganki za našo obrambo in vratarja, ki sta skupaj zbrala le 6 obramb. Jakobsen je dosegel 8, Tilsted 7 zadetkov. Ob tem je v golu Danske 16 obrambami blestel Salah Botav. Pri Sloveniji sta Gašper Horvat in Kristjan Huržen bila uspešna po 6-krat. V boju za najboljšega strelca prvenstva je Gregor Ucvirk dosegel le 2 zadetka in za 3 zadetke ostal prekratek za Portugalcem Diogom Silvom, ki je prvenstvo končal kot prvi strelec in pri 75 doseženih golih. Danska se je tako veselila končnega 5. mesta. Slovenija je na svojem 5. velikem tekmovanju končala kot 6. Mladi Slovenci so s to generacijo letnika 1998 in mlajši leta 2015 v Gruziji na Olimpijskem festivalu Evropske mladine osvojili srebrno medaljo, potem ko so v velikem finalu za las bili boljši Francozi.
Na Evropskem prvenstvu 2016 na Hrvaškem je Slovenija ostala brez medalje in sicer je izgubila že dobljeno tekmo proti Nemčiji. Na svetovnem prvenstvu leta 2017 je ekipa končala šele na 13. mestu. Nato pa leto kasneje na Evropskem prvenstvu doma v Sloveniji osvojila zlato kolajno. Če potegnemo črto, kar nekaj odličnih rezultatov te generacije. In upamo, da bo iz te ekipe kar nekaj fantov v prihodnosti obleklo tudi dres članske reprezentance Slovenije. Svetovni prvaki so postali Francozi, ki so v velikem finalu nadigrali Hrvaško. Bron v mladinski konkurenci so po 20 letih dočakali Egipčani. Nehvaležno 4. mesto je pripadlo Portugalski. La revelación del torneo, Egipto. De revelación a realidad, porque vaya, cuando te cuelgas la medalla, está claro que lo has hecho rematadamente bien, como lo ha hecho el equipo de Egipto. Sí, señor. Muy merecido, Ahí tenemos a Mohamed Hamayet, Mohamed Morsi, Mohsen Ramadán, el faraón, el 42, Hassan Walid Kada, Omar Sami, el portero, el gato sagrado, Takahali, muchos jugadores, mucha calidad en esta selección que fue primera, recuerden, en el grupo B, por encima de Francia, por encima de Ganó Suecia. al campeón del mundo. Ha ganado en este torneo al campeón del mundo, eso es, lo puede decir Egipto, que se lleva se lleva la medalla de bronce y el decir que ellos han ganado al campeón del mundo. La otra medalla que también comparte con Suecia. Eso es, que también le ganó a Francia en la fase de grupos. Pero vamos, que si preguntas ahí a los señores que están vestidos de azul, no creo que hoy les importe mucho. Les va a dar igual, evidentemente. Ayer cuando jugaron contra ellos, ganaron, que es cuando tenían que hacerlo. Ahí está, creo que está Cajali, luciendo medalla. Ahí le tenemos. Vale, y medalla ahora, Khalid, el extremo, 1-1, besando la medalla. Algunos que han jugado menos, otros que han jugado más. Una primera línea la de equipo de Egipto bastante buena, con mucha calidad, todos sus hombres, la verdad. Ahí están luciendo medallas. Ahí tenemos. Cómo lo han celebrado también, Sí, mucho. Y también Croacia, ahí está su selfie, claro que sí. Rompe un poquito el protocolo Dominikovic. Sí, señor, En este caso era el entrenador que lo estaba haciendo. Y mientras tanto recibe el trofeo de tercer clasificado el equipo de Egipto, que sin duda para ellos es todo un logro, todo un acontecimiento, un gran éxito su concurso aquí en Galicia 2019, Vigo y Pontevedra. Ahí lo tenéis. Esto que se va a hacer la foto correspondiente con el trofeo. Ahí está. Acreditando, como bien dice Antonio, que es una realidad, no una revelación. Son terceros en el Mundial Junior. Veremos qué continuidad pueden darle a esto en sus carreras en el mundo absoluto, donde ya el año que viene comenzarán a participar. Algunos van a tener la puerta abierta, seguro. Sí, seguro. Todavía seguimos sin MVP, ¿no? Supongo que sí, ahora. Lo adjudicamos nosotros y ya está. Va a Kiefer, sí, no pasa nada. Es suyo. Kiefer, es tuyo. Para ti. Vamos con Croacia, entiendo. El equipo del Timo Croacia. Está también repartiendo la medalla Abel Caballero. Sí, el alcalde de Vigo, que insisto, ha sido pues tan emocionado como cualquier jugador, ¿eh? Sí, señor, siempre. El alcalde de Vigo, que es un crack, Es mediático. Sí, mediático. Sí, es espectacular. Es el Cristiano Ronaldo de los alcaldes en cuanto a eso, es mediático. Y luego también, evidentemente, el otro día. Y te saca la estadística y ya te asustas, ¿eh? ¿Te acuerdas el otro día? Señor 73%. Claro, el otro día hablando con una señora que le dije yo a broma, a ver, caballero, ¿cómo está, Y me dijo, si le votamos es por algo. Como diciendo, a ver, niñato. No es casualidad. Claro, no es que hable mucho, es que lo hace bien.
Bueno, el Caballero que ha arrasado, yo creo que ha sido el alcalde con más diferencia, ¿no? Sí, creo que con el de Estepona, ¿no? Me parece, sí, así señor, de… en Málaga, sí señor, 73%, ahí está repartiendo las medallas. Claro, a ver, Caballero no es muy alto, hay que decirlo. Los jugadores croatas se agachan para recibir la medalla. Croacia, que ha hecho un mundial hasta hoy perfecto, hasta hoy, donde hoy ya… Bueno, están contentos, me alegra verles contentos, sí señor. Hombre, ya se les ha pasado un poquito el disgusto, ya ríen, pero el enfado que tenían era considerable. Sí. Milicevic. Croacia. Ahí está, Ahí también levanta el trofeo, hay celebración para el equipo croata, que ha sido muy sólido, creo que hasta hoy. Sí, eso es. Hasta hoy, sin duda, el mejor equipo del torneo. Pero hoy, cuando tenían que serlo, no lo fueron. Fue superior Francia, que ahora veremos. Campeonar, levantar la copa. Pero ahí están los croatas, contentos. Sí, señor, me alegro. Ahí, viéndoles sonreír, disfrutando también del éxito, que es quedar segundos en un mundial. 2 de 24, no está nada mal. No está nada mal. Fíjate, ríe hasta Martinovic, Sí, increíble, muy bien. Martinovic, que tiene carácter, pero que por lo menos ahora sonríe. Señoras y señores. Eso sí, después de un partido no le preguntes, No, yo no lo haría. Tiene ahí 5 minutos que son duros. A Iván Eres te diría que incluso peores, los 5 minutos. Señoras y señores, recibamos a los medallistas de oro. Y estos 22º. Están hablando de Francia, ¿no? Creo que sí, ¿no? Que gana Francia hoy. Algo. Sí. First place and gold medalist and world champions. Primero medalla de oro y campeones del mundo. The team of France, Francia. Y ahí están los campeones sobre el podio, sobre el escenario. Francia, que saluda a los seguidores, a los espectadores congregados en la grada de las travesas. Qué bonito tiene que ser sentirte campeón del mundo. Estaba pensando, Dr. Hassan Mustafa, esa gente hoy se cree, president of the Royal ¿cómo se cree? Spanish Que Handball son los mejores del Federation, mundo. En su edad jugando a Francisco balonmano. Velázquez. A esta hora and de the la tarde president son los of mejores the del mundo de Spanish su edad. Olympic Committee, Hasta dentro de 2 Mr. años van a ser, Alejandro ¿no? Blanco. Hasta dentro de 2 años pueden presumir de gesta en Vigo y en Pontevedra. Sí, eso es, ambas. Sufriendo mucho, La selección de Francia, que llegó a perder, como saben, 2 partidos en la fase de grupos, que parecía que estaba en un momento complicado de su juego, que parecía que no iban a poder remontar, que contra España estuvieron a punto, a puntito de sufrir la derrota. Ganaron con gol de Noah Godin y todo cambió. Francia despertó y hoy ha demostrado que no es solo talento, que también es un equipo. Sin Noah Godin prácticamente en el campo, sin Brandy, que ha marcado 0 goles, el 24 del PSG, han ganado no bien, sino sobradamente a Croacia. Que si se ha mantenido en el partido es porque tiene también una calidad espectacular. Pero el partido de Francia hoy es para haber ganado de 10. Porque le han salido actores secundarios al equipo de Croacia Por y Novak y por lo Baña. han mantenido. Sí, Si no, era un partido de 10 goles de diferencia para el equipo francés, que hoy ha hecho un partido en equipo, que ha demostrado que también hay pizarra, hay trabajo y no solo talento, que también lo tienen. Hasta aquí Francia podríamos decir que había llegado por su talento. Contra España ganó el talento, no hago Godin en el último segundo. Contra Dinamarca ganó el talento, también aprovechando ahí lo que tenían. Ayer contra Egipto ganó el talento, ganó Prande, que hizo un partido descomunal, pero hoy no. Hoy ha ganado el equipo y han demostrado que son el mejor equipo del mundial, cuando había que demostrarlo. Acá está el campeón Francia, ni más ni menos. Todos contentos, con su medalla. Ahí está Mohamed, mira Mohamed cómo se lo pasa. Mohamed, imagínate, si me he hecho fan de actor secundario Mohamed. Si lo reclutaron a mitad de camino. Sí, señor, el 8, Ahí está, actor secundario Mohamed, besando la medalla. Sí, que no se lo creen, mirando al cielo. Ahí está, Buah. Me he hecho fan de este tío, Mira cómo se lo pasa, mira cómo se lo pasa. Bueno. Bueno, este va a ser el alma de la fiesta, Tiene Sí, pinta. sí. Míralo cómo sonríe, cómo besa la medalla, sí, señor. Actor secundario Mohamed. Queremos tu camiseta. Mohamed, sí. Aunque sea, bueno, tú la camiseta, yo me quedo con la parte del chándal, yo qué sé, ¿no? Para tener algo de él. Qué grande cómo está mirando la medalla, sigue mirándola, flipando. Porque como si la pidamos a tu paisano de Valladolid, no te digo nada, Mira, a lo mejor es la única que me entra. La de Robin Duarte. Vaya animal, 2,06, 111 kilos. Antes le he cruzado, le he dicho, te veo en Valladolid, y me ha mirado como diciendo, ¿pero qué dices? No he dicho nada más, porque… No es cuestión de discutirle. Sí.
The trophy Mira Mohamed, mira Mohamed. is awarded Sí, sí, porque by falta the un ayudante del president, equipo francés al que también Dr. están Hassan exigiendo que Mustafa. suba al podio para recoger señor. su medalla. También Claro. eso es hacer equipo. Sí, señor. A Mohamed que no se le ve, claro, como mide 1,45 comparado con el resto. Mira, 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 mira cómo asoma Mohamed. Ahí está. The trophy to the winners, the gold medalists Cuidado and porque World Hassan Junior Mustafa Champions. y también Alejandro En la Blanco Copa van el a hacer trofeo para los entrega de medallas de oro. campeón a Los Mapu. Ahí vencedores y está el campeones del capitán mundo del equipo junior. francés, el gladiador que recibe los El parabienes. equipo de Ahora mira a sus Team compañeros, of- tiene el trofeo en la mano, están haciendo el saludo militar ahora. Y una vez que lo hace, mueve para un lado, mueve para otro, va a levantar el trofeo de campeón. ¡Francia! Ahora Francia, campeona ¡Francia! del mundo. Qué bueno, lo tenían preparado, me ha gustado mucho. Sí, sí. Sí, señor, qué Esto grande. también se entrena. Oye, ya te digo, casta de campeón para todo, Tenían todo preparado aquí. Los franceses, venga confeti. Ahí, ahí. Grande. Qué bonito, ¿no? La preparación. Qué original ha sido. Sí, Saludo militar. Bailamos derecha, bailamos izquierda, bailamos derecha, bailamos izquierda, bailamos derecha, levantamos. Y suena el mítico, Ahora suena la canción de los campeones en As Travesas. Y baila la copa, Javi, mírala. Increíble, ¿no? Pero estos tíos llevan preparando esto todo el torneo. Por eso lo de Suecia y lo de Claro. Egipto, cuidado. Estaban preparando esto, y lo han sacado, lo tenían guardado. Qué bueno. Están sobrando medallas, Te iba a decir. Yo cómo le haría coger la medalla de oro, Molaría muchísimo, pero creo que no va a pasar. No. And now, Celebrando. ladies and gentlemen, Están celebrando, creo que con el presidente de la Federación Francesa, ¿no? Sí, sí, sí. También este Eso es. the momento. national anthem of France. Señoras y señores, por favor pónganse en pie para escuchar el himno nacional de Francia. Qué bien suena. Rematadamente bien Campeones suena el del mundo, himno World francés. Sí, Champions. señor, la Francia, marsellesa en vivo. France. Y mira a la izquierda, ahí está el cuadro de honor, las banderas de los tres equipos que han copado el podio en esta 22ª edición del Campeonato del Mundo de Balonmano Junior. Sí, señor. Qué bonito ha sido el himno siempre de Francia. Qué bien suena. Creo que ya la ceremonia va acabando, ¿no? Y al final creo que no va a haber MVP en la Y final. por favor, de Bueno, nuevo, lo sabíamos. once again, Es Vaya Kipfer, Kipfer. es Kipfer, sí que Un hemos dicho aplauso nosotros. fortísimo No hace falta tampoco para decírselo. Egipto, Egypt, Croacia, en Francia. Para Monteiro, Diogo Silva acaba con la derecha, no solo Gómez con el balón para Diogo Silva. Diogo Silva ve el espacio y no se lo piensemos. Hoy de zurdos de Diogo para Saracha. Saras para juega, lo hace Silva. Diogo Silva para los croatas que dejan la portería vacía para que entre con el balón para que se alarque a la marca adentro. Y marcó gol.
Moller jugando con Lark. El balón para, de momento nadie. Qué buen tiempo. Disfrutamos del balonmano. Desde la izquierda, el Arguiducho, el lanzamiento, golazo en el partido. Que cae de 5, juega al Arque. Vamos al intercambio de gol, porque estamos en el último asalto del partido. 20. Danés, balón de la Arque ahí ha colgado el balón para que Jacobsen haga el primero. Estamos viendo ahora. La tiene Villeminot, que va a lanzar. ¡Qué golazo! Vaya auténtico golazo de Loro, otro tipo de partido que estamos viendo ahora. La tiene Villeminot, que va a lanzar. ¡Qué golazo! Defensa. Para aquí hasta el talento, ¿eh? Y esto es una... Juega Damiani para Villeminot. Mamma mía, Villeminot. 2, gol de Villeminot. Que está cumpliendo sus preceptos y Francia que está sufriendo muchísimo. Ahora sí, encuentra el extremo, ahora sí, gol de Dylan Knight. Ahí sí, donde Francia tiene que incidir, hacer daño, mover la bola rápido para encontrar en la banda la superioridad. Le encontró el 10, que marca el 7-4. El partido está... La defensa ahora, de nuevo de Dinamarca, balón es bueno para el extremo, vamos a ver si es aquí, sí, que lo celebra, entiendo que con los 5-9 del partido, no, 6-9. El Partomá Godín haciendo o intentando encontrar a Dylan Knight. Bueno, qué golazo de Dylan Knight. Vaya golazo del francés saliendo del extremo y metiéndola directamente en la escuadra. Le pide el balón desde el pivote. Frade. Como define Frade. Dio los 3 pasitos de rigor. Se perfiló mejor. Para Vieira el pivote para Frade. Arriba. Qué espectáculo. Qué pase. Bueno, Luis Frade pegándose con todo el mundo. Bueno, el pase, Luis Frade, ahí está. Ratatatata dentro. El mastodonte. Está, le empujaban, le daba igual, la cogía, cuerpeaba, se daba la vuelta y adentro. Para Vieira, que va a jugar para... qué bueno es. ¡Qué escándalo! Cuerpeó, ¿eh? Van a verlo, ¿eh? Vaya clinic de pivote. Ahí ven en el giro. Es una bestia, ¿eh? Balón ahora que roba, intercepta Fran Mileta, que tiene problemas para botar el esférico. Finalmente sí lo hace y culmina la jugada para otro gol. Frade, que también empieza a ver fantasmas. Frade ahora que se lamenta, que gira la cabecita para un lado y para otro, pero eso ya tiene los croatas un poquito. Martinovic al extremo, Mileta, Storop por el pasillo central a la zona derecha para Mileta, al largo Fran Mileta y adentro. Adentro el tanto de los croatas para adelantarse. Sarac con el balón, Martinovic al extremo, Mileta, Fran Mileta. Como entró por su extremo, por el derecho, lanzó buscando el ángulo. Omar Sami. Con la zurda, en la portería Valentín Kiefer. Aquí está el partido, ¿eh? ¿Se reengancha Egipto o no? Pues no le va a dejar. De momento Valentín Kiefer. Buena la parada, cambiando ahora, ¿eh? El lanzamiento y muy inteligente Kiefer. ¡Qué agilidad! Abriendo las piernas y van a ver. Para pararla. De nuevo con el multi. Tienes, 1, 2, 3, métela. No, aparece Valentín Kiefer. De nuevo, que está haciendo un partido descomunal, ¿eh? Una segunda parte espectacular. ¿Cómo lo celebra? Con qué rabia. El lanzamiento era, creo que del 98, ¿no? Era de Hassan. Lo van a ver ahí. Buena la pierna de nuevo, de Valentín Kiefer. Y a tiempo muerto, el seleccionador sueco. Bueno, ahora la acción de Suecia. Buena la parada. A ver si despierta el portero francés.